He wairua kaikiri tō te pire ratonga ture hou a te kāwanatanga, koera te heitara a ngā roa ia Māori. I te oroko hanga ake o te pire nei, i tautoko hia e te roputoranga pū Māori, nā waira katahuri rātou ki te whakahē. Engari hea i ki ngā roa ia Māori, kua hipa kē te wā mo te whakahē. Hei tā rātou he pire anō tēnei e toki iho ana i te wawata o te Māori, ki te whakamātautau i ona tika ki roto i ngā kōti. Māwai e utu ngā nama mo te haere ki te kōti. E hara mā te kāwanatanga, mena he kaipupuri whenua Māori koe. Ko tā rātou nei hia, kia huri tātou, ki te taitara Pākehā, kia hoko tātou nei whenua. I nā pō i whakamana hea i te pire ratonga ture, e whakahou ana i ngā tikanga mo te pūtea āwhina a ture. Kāre e whakamana hia rātou, he pūtea tautoko kia nei, he legal aid, ki te āwhina i ngā hapu, i ngā iwi ki te whakanga mo tā rātou nei, tono ki te kōti. Kei te whakai te māngai mo te hungaroia Māori. He maha ngā ngarara i roto i ngā kupu nei ne. E hara kia tino mōhio i nāi nei, e rangi ne, kia haere te wā. Nā te Pāti Māori tēnei pire i tautoko i te tuatahi, engari i nā pō i huri tuara rātou. This Act, which says if you have an interest in Māori land, you might be penalised, you might not be able to get any legal aid. Ko hinga te Pāti Māori i tā rātou ne wero ki te whakatika. He hai pērai, ki au nei, he kaupapa kaikiri tēnei racist. Kua whakatauria e te roia matua a Chris Finlayson, i roto i tēnei imera, kāre e tāia e ngā hapu me ngā iwi, ki raro i te pire ratonga ture hou nei, te whiwhi pūtea āwhina a ture, ki te whai i te taitara tuku iho ki ngā takutai moana. E taka kino haere ngā ngai tātou te iwi Māori ne. A kia tūpato haere. A kia kaha hoki ngā mema pāremata kia whai tika. E kore e mutu tēnei kaupapa ki konei, kāore e roa, ka puta i te kāwanatanga tana mahere ki te utu i te pūtea āwhina a ture. Roihana nuri, te karere.